Yo, no vin lo me dog bena me sia me va penke fe avala ji nko nyenye dem ne nya me ne va mojija bena subscribe vala kama na ma video plan me no vie fe vere egbe nu so de ya me di me ma phone cho gbanto e anye be echi le mi asi la fe le Ghana me le Togo me le fe me aha echi o le mi asi la fe me glo chi o fe nya va yi ple to sisi o fe nya va yi ebelele yo le be mi le na echi ewe Fifi la me kpobe si defense fe nya ele fu de na mi le keta afia de nyigba fe video e me watch over yi aha e ata me ma konko me cover e dobla mi vo ale ke mi awe mi ano avo ple susube mi ate wa kon nu video kon no mojiva nu sosoro ya ta me vo agbenke nkume vuvu alo nu gome sese ya ta me vo agbenke nye me vu be ma cover fia nu bubu de kewu nu eve ya yo me yo ya ta ne le video kpo jagbagba na me pe no view e ple susube e ya chene se no akpona de le me mi ma ti wa de nu si anu gomu vo so e mi ati wa dere mi akofete cover moji be agbe ne kpo ngogbe dede ni me va kpo ya nya be nu sosro mi ejebe mi sro no e ya nya ndeka ejebe mi sro no enu yo le mi afia le school ho mere magle be me le video na mi la gbe me video me wore de me dibe ma ko video ko ne ma phone cho nwa pe o ko video ma afa no ko video ko do da ble susube ma ti nwa ko fia me sia me aha yata me ko video China video ma ko chare vo China video ma de me dibe ma phone ko cho ma fia no ko cho mi ato yo le engineer wo mi ato yo de suku kaka do mi afa professor wele le go ple no fia fa were Nemi ko cover dade ple unchi ne kpo le video ma me de na bia do ku severe if production of light is so simple with gutter water yevu gbe me do fifi la de go me nyebe na onyebe mi atenwa wo ejo cho gutter me chi me ekema echi la kra gbo me odo na le yile gbogbore vide ka mi atenwa kpo le me to sisi yo to le mi ape ho me gbore vide kamia to wan pole me e ata me coach ma ko dade bridge yo tu yiwe be wo le jitore bridge ma were what mi afa lagoon we what wan na me electricity mi afa lagoon we vonu me ponye be we have the resources o le mi asi nu nya mi o le mi asi vo mi anto de mi de school over there gava kwa si ko de asita me ko dade be yo vo nova ho mi nova 2000 hian me. Then you ask yourself, what is the benefit of education? The meaning of education, you suku de depth, ta doji nure, ebu. Eno maya tamebe, de viovere, fifi la gbele de apaya nyemewo, a champo ya meva eja, koko bleme ya meva ino de viove ma konu kono favabere, iwa no nusro leji. Ble susube, e gare fifi la internet jiole. Mako New Year 2022 for resolution cover. Mekpo denamo me la voji. Nui maglobe la signere e anyame to me fafa. E to me fa ya la signe. Mamla ya fo. Nyeme fo buta me be che madua nuka ma agbele hia mo ete madua o nyeme fo bu otamo. Hadebe nuka. Nu dudude. E fa solution o solve. Awu imado nyeme buo tamo awu do la sinye wu fere kakple ejivonye anyima lo do agbiyere mi bene vivi apa ifete me va do fufula e fa didi popo nyebe nya fa amachichi owe no kpo ebede China unchu me ko video ko de choi vai de awu yo me popo video na ina kpo mebede ne mi atenwa wo mi afa system mi afa technology mi atenwa joga le femere mi ma vai to Ghana government be wana mi ejone mi akpo mi afa business ne kpongo gbedede mi ma vai to MP de kebe ne kpede mi awon ne mi akpongo gbedede mi awon to
mia solve mia pe problem mia ntode solution ole mia si tayama enu velia me di be maga kasi we ya nya be mia pe fiawe mi nya me yo le dume na mi mia fe dukplo la yo me le we obe dukplo la de be de e fia kple mia fe fia nyonu de wa we lie du ya du ozo na mi fifila me yo mi ko da de be politician we me de kuku na mi they are not brilliant more than you no be mi agblo e dukpokplo de mia fe politician me mi nyo pe hati nye fia we o politician de me le gblo be o pe do nye be wa wodo na yevu e yata wa be mi le fe me va se de gbe o me tun jira ejodo na ejone no Ghana nye me le fi de nye me kpo light of football me le bloquer le Dubai le fi mi bia me sia me ame yo va Dubai le fi ame yo le Dubai le fi afa mi ame do mi va de mi bio ado me to de sia de bere wa me ka e kpo light of ball agbe ya me da le du ya me da america light of melo e chimelo ma gbo nya tefe na obe e chi mi nu okra che de ho chi ami le vu me na me we license e ho asi le du ya me we vu ntonto yi na afa le du ya me. This is how life is aleko jojogbeje we o te nwe ma togbi enu yi ma cover wo nku me ko ma fia ne won to na gbogbo yi mi laza o du chogbedegbe ke vo there's problems are still there melengogbe po we ya melegbogbo melengogbe po mi ame yo mi sele gbogbo pe un ti la mere mi ame no gbo be mi awo nye dukplo la we mi awo nya anyi gbato we mi awo breed ya yovo over la gbe ya me mi ame yo bo eji yovo we why are we mi di be agbe ne vivi e akomi le didi me bia dagbe na we ame no vi me ga ngbo me be ne va mo jija gba na subscribe ne na ma video pra me no vi ame yo fete le comment ngona video pra me yo fete la si le tutudo na video de mi awele doji mauga sogbolisa na yirami wana dagbe ne va fe e me fe de die no e me fe ngogbe de yata kwa gbenke va ne me va le nkume kana me dere mega twa fo bubu na mo vivi ya me le didi vevene deda na jijo popo ne va fe na mi no vi lolo we mi anoka me